town omusairo ati twaplaninga video ya banka kushikana ankija muhembe genda kutera Ankole iko muri Mbarara na nyoho nizire nkamwe wakasumu atakiza na nyurukanze town yona niyo content yabandize kandi ya moving viral jo content ntuza kujifuna tujizane hwaha ya resere Arozale connecting na Aziz ati we Aziz utakafune Arozale katandika di TikTok aba witu ntunga mwena nabakura mwe baranongo kuno Omugalanda Arozale mwana batunga muri bakunda munonga bikibanje muri yo iti wo kijoti wandesere nabwe na Aziz nwandese nwanyiro mcharo witu ntunga makande to mtawo no Mbarara ndama mebitara kandi witu bakabitari ntunga mujangu no mcharo no dimanyira ranga ntunga munene ya man bro yeah man jirango karuga ntunga mu wijambara konga to kujaka kwihoko mcharo. It's alright, urukundeba eshahe jari NKORE MEDIA TV wasibota nibigenda bitokwe we bare buri kimwe ekiwatawe ngaro kandi okajangu no bano chikora no bano okore chaman simira kimwe abakuturebera omahanga gona all over the world. You're doing something big kandi thanks for subscribing daily every time tujya hanyowe and bewazini ZJ Serebo wa Mbarara kandi eje ni NKORE MEDIA TV ntushangwa hajuru kwa gopraza no tukwereza tukuruga omurembo rwa Mbarara guhika okoko henye naho kubona uturebera none ukore chamani today tinkwenda kushisho bwire bwinji but before that one on 2nd June we have a cause twine omuramwa. Let us keep safety on the road, let us keep something twine kuhereza aba boda ba Mbarara reflector jackets, ensuring safety on the road and creating awareness, showing the influence that we have to our society as celebrities, as icons, as stars of Mbarara. Reka tukwatanise tuchikore hamwe. Tinkwenda kushishobwire erizanyene ba TikToker abakusinga yo following hano yo mu Western Uganda omurembo rwa Mbarara nyina na Mr Surprise storage bro ndia ushaniwa mbera embeani nungisha amazina ninyi Aziz Mbarara boy abinji gwa kumanya nka Mr Surprise niwe twina iwe kandi uryo omutoma onyito Omugalanda Arozale mwana ntunga abinji bamanya ko muri abto kandi bambagamba butogo baguro muduka mtakateka tekano bwana buto you know bagamba buto fortune buto hari ya mwana mukora TikTok kuno muba muri steady kuninda ne mention ko hotel kugira nti nyine mention kunganyo ndi steady nyonkani ngo kujya ngo kubimanya obwire bwembeho etunembeho arombeho Aziz owambara ati ekibuga cyawe kifukirire ebiroti nkomanya wagwa nempinuka yinduka yobwire cyonka nikikutera ntonto chikumba momurro Aziz owambara tokampikirire kuja nkwereze ati iwe nyenda kubanza nakutera na fine nyenda kutera fine awenchi no yeta serebu Wambara kano murembo murembo no range ukimukoye batiza batiza ukimukoyehereza izina izina kariyere ekibuzo ntano yehereza izina aka ori beyazini aka serebu Wambara. No, there is no aka ni beyazini ZJ Serebo katandikiro Aziz ramusi abakutureba ari NKORE Media abari NKORE Media mwe nabaramusya nimba kunda munonga ni mwe kumukunda bari kutufollowinga that's enough yo ramusi abo wanyu aba witu ntunga mwena nabakura mwe baranongo kuno Omugalanda Arozale mwana batunga muri bakunda munonga bikibanje muri yo iti wo kijoti wandesere nabwe na Aziz nwandese nwanyiro mcharo witu ntunga makande to mtawo no Mbarara ndama mebitara kandi witu bakabitari ntunga mujangu no mcharo no dimanyira ranga ntunga munene ya man bro yeah man jirango karuga ntunga mu wijambara konga to kujaka kwihoko mcharo torigarukayo Aziz abwenchi waresera Arozale umtown manya just nyuko okuleta Arozale umtown chikachiri tukore cooperation tukore hamwe manya ageteri nuga kwendi gufa ati ninjira nore kutwegisira uhine mpinuka hinduka jimukwe ne izane gumane ne happeninga kandi yon tugita abandi mpora uzisai munokusanga na seze nawe yija kunuye so mwachikwata chintu chakwata ntwenda kugisaraho in short ntwenda kugisaraho mwe muryo mizana Arozale ukajoiningwa diari TikTok iwe nkiwe nyewe TikTok kajoininga obutwaye turi mu lockdown nubona joininga TikTok so tukatuba turi omukati nebyo tukora tukusiba turi ami tunabitwana nyane ko kusharonga nyakagira ntantandikeho TikTok
kananye ntokurwa mbutoka nabende fane kushemeza abantu abakinza kutanga na kashemeza Westerners kubanga ndeba abantu aba Westerners bakaba bace munonga TikTok nanye nko kujoiningaho ankatande man aha iwojo ati Azizi akakureba urya TikTok orikora ninga niwe wamurebera umuteresi muti nyamba actually nwe yabandize kundeba ankona mara wono mu inbox no manya amahinja ati kujana na amahinja kandi no manya ni uri muri no kuruna mugenzi weye niwe wabandize kureba guninga ninyi nabandize kumureba kandi inda tukamu inboxinga ya ignoringa akari star hey okabrutikinga ati kuma akenshi wagezera kavimbo manya kamba sigazi mbwe tagarka message z'abasigazi zabisi ba brown kandi ba brown mbwena aba braka mbwena sato mu inboxinga brutiking ambrutikinga muremeraho finally tuzatwata abwenshi waremirare Arozale manya kandi ine kina bintu mwendaho kandi kwetamara kwegita city ndukikora kirengeho as we are seeing so shaje Aziz ko yarize ku inboxinga wisha Mbarara mukamu planingere cyenyine kimwabe mu planingere kora Doshito planning gukora twantugeze ngo kintu tukiteka level ugaruka kuba noreba abana okusinga obwenji abana mu Western bo binde kintu cyo attention bi nation betina omuntu ko kwata kamera akagiteka mwati nana mwen babi nation so nkare bazize kintu cyakora nanye nicyo nkora mwen najya twa connecting ndo manya someone bintu nibasa kujya nibasa kutambara jo misho man mwa connecting content yanyu yo kubanza katambureta content ite yo kubanza kandi yekakitera by the way yekege reka tubuze Aziz content yo kubanza no waresere idea kandi kediye content yo kubanza eresere idea ni friend witu titu babiri timurare just tukongeramo just akija tuno Aziz ncheta go welcoming Arozale mu town omusayiro ati twa planning video ya banka kushikana ankija muhembe genda kutera Ankole iko muri Mbarara nanyeho nizire nkamwe wakasumu atakizana nyurukanze tabuni yona niyo content yabandize kandi ya moving viral jo content ntuza kujifuna tujizane hwaha ya resere Arozale connecting na Aziz ati we Aziz utakafune Arozale katandika diari TikTok nyo TikTok ngagitandika njya ko makagumwe neceka tinkikize myaka ibira TikTok just menduho nyonta gukora videos just nyondi watching cyatwi nizana tanga ni nkora mporampa natanga mention any place in Mbarara ninjaba abinje no bamanyira then nagenda mu surprise niko ku meeting Arozale kintu achifaba buro abantu ba mention a place I go there and dance from there ni how I watch tandikira abantu bakatandika kuma aho no batandika tandika cyombe kwekye nyine cya Liverpool house cya Liverpool niho natandikira ati kubabe bakoreza mention bakoreza se nka hotel Triangle reno tamu transport yawe na border ogenda ozayo ati sinabiri nkora ekerieti ati nkansanga ba mentioninga mayanja ba mentioninga ka global petrol station ba mentioninga kare route yejo manyaniza kusibira mpaka nkai makenke ati ntandika ndikora ndikutambula mpora abijene nganta temba boda bayize nemeze kurya ezi kuri nkamba nzine cyonka okujya tino mwana utambula ukacira gawe ika vision okora video urgawe okora ati sanga na sasande yona ndikuzikora mpaka atrayangu atobwo kano bikora ngo uyiye muki nyonka ndikora for fun okankani nde kuna akora video abana request zaba nyingi nakora ndiza abana bayongera kumfollowinga nakikora for fun with time kandi cyatanka kuba kurugama kasende ntakigenderiye abana ba TikTok abana tinkwendo tubuzabuze iwe uri kutandika kora ukanoteka nk'ikibasa kurugama sende okutandika kora nyowe kutandika kora nyonka nyinda fame at first chonga kandi kunizira manya ko kwano kuri kintu nuiza no dropping ideas ati niza natasamu idea ya surprise ino micyo mwita mon kariya heru nwajinta izem natandikiraho nari ba TikTok manyeri musende sende zataka kwiza mpora na hati nanchaka ine jenyino wenu very fixed nanye shayo no surprising ogambira abakubikwananye bansindike Aziz Arozale iwe characters zawe ni characters zinga izo kuzana characters zanje zinkuzana ni nyingi nizabasa kwanza zukwata no murumuka konkera kusinga bungi asingiye konkora neje kwetwara munko mwana omushema mwana tine cyakumanywa ibintu bikwatiye na love ifara ati nkankira kwebuza nkankira kweba man nkankira kwebuza muzeyi wanje ngoma mukiza kuntera dadi mukore bikinke ibintu bimanya video no basingiye kutambura obwe
Yeah man. ati ayuwa mitingire Aziz ntore umwene muzina abundi nimukora nimuzaniro maraka gabandi Maraka gabandi abeshongwe not just promotinga music wampaha wa Western Uganda. Yeah man. So byabaganda timukubikora na music y'abaganda tujanze tukugenda cyonka tunore music y'abaganda yeri yahigura umunonga cyowaka dite yiti ya hanu yo mu Murimbara nyona no mwana n'ikishungu nge nanye ikishungu cya sita cyarite cyakare cyarabiro imyaka ikikunsinga n'ubukuru nyonji sistama mu kikora just nyonyenda ku promoting abantu abarukuriye matwo ku scrolling got no sontin ogent kale katurebe barobaro atwa wa scrolling fumitempere simanya ki chai wenjai ati washumo kokoroti okahura simanya mwejegure di ya sita charity umuntu ayibuza kandi nbashi nururi mu cyoro n'urunyankoro mwana akweza ka follow akweza ka like mwe murebeka ngumwata uniqueness na ikintu cyo mutana kumukubana mukora nokera kujware biteteye oryo mukazi wogo ati no mukazi weye kabanyo ndiyo mushiyakana no mushije so just nyoni mbane ngeze kwihayo kari kangambira mazima abikibakunuye mu Western tinka wasa kubashereka binde kintu cyo kwa tension abishibakunu bine enshoni so nkarondo umuntu uri kubasa kuzana party ejo yagirata yambura na konka bwaci ntakubasa nyo byezanira wacheba ata niko kutandika kuzwara biteteye cyo kwano mureba nimbanishemeza abantu yama kandi koko bijwaro reba Chine shonga kuba nyuma mwanje atangambira umuzeyi wanje chine mbezibu ati we ni manta kumanya umuzeyi wawe takora kitabani cyawe akaba kabimanyira kuba we shonga nawe nawo mbuto nawe akaba bikora no shasho agara tujyanisha tata nokore bisho yabe nakora kan no manya niyo byona hari abono magezi yeah man Aziz right now ubwira bumwamara mukora TikTok nibirundice byo kubasa kuhereza abantu abakutureba ninga abana abari kozesa TikTok konkabuti bakamanyire ngo harimo nebirunje by'amano hiro kureba bakashemererwa TikTok bantu mwe nimbasaba mugizeho cyonka cyikwanse yabyona takagenzera hare tugikoyeseje no manya social media no so kwiza oyende ejihiro yo kuyomba yo kutongana nawo kutera abantu simanya iki intaro yes no manye intaro nzetagwamo cyonka nkitago uri meetingemu utarenzya oko n'umuntu yari okuheza business byazine tarakwate account yawe nogizaniramo nuzuma abantu nokora ki akakweza endorsement najukereza atakana urukemura kandi hata unotabita no wabita cyo ekikuru bije batujoiningaho iteturuho nza kuba supportinga tubaheza korabozi kine buzibu cyonka bazikoyiso mu muringo murungi nicyo cyamani asigara ntukuchikwata kandi ndato bantu mutiteka 11 ndizo abantu abana ba Buganda tanike kubatetemesa naho bize kunuya bakwizambara okoka hari Arozale hari Aziz hari Macraft hari yo Kahima nata banze kurabo muri yabo sofa namazina ngaye gaba TikTokers go kubasa ku mentioninga agari serious right now gakwikankatana omomo muri Western oyire wiwe na Aziz oyire nyo na Aziz ariyo mwana wantunga mamweta says the funny man then mu Western Uganda ariyo says ariyo yaga Bruce no manya then ariyo nanondi jo no bamweta Macraft baika bashatu then nondi jo wakana Kahima go mu Kahima bamweta Kahima mu cyumuronji naona argantunga maza then wakatunga mu mwabati nte tukumanya then ondijo Aziz ondijarno style UG ogogwa ruhaho tuineyo nibi so turumuntu rero kwendera urukunda ari NKORE Media TV ni Bazini ZDJ Serebo Mbarara kanya na Aziz na Arozale they are TikTokers no manya nyonka banzu mugebe bya TikTok ka TikTok kanyamba finally nonde bahino wachira nora ngundyo muntu wakabi so nabwe nanye in adding a voice to your voice TikTok is important what because it's positively etindi turumuntu rero kumarira nibintu cyo mukuteka kuiho mu TikTok ningashi kufuna omu TikTok oyire wose fobo busente bwati kumikumi bumukwata echamani kanchi gambe directire omuntu wena aineyo some endorsement aineyo chi aize a connecting nitwe number zitu njani ziruha accounts zitu
tumurangiye ikintu cye ombwesigwa kale umuringo guterire supporting through endorsements through supporting a surprise man surprise ninjwa no go mushira chimutakumanya ubwo mushana wako ari behind the camera so was supporting anyo nakija surprise umuntu was supporting Arozale was supporting Arozale umuntu supporting Aziz ite turi team emwe tujya abandi kanore twine ba TikTok anchukore nore wasanga Aziz no sanga Arozale hari yeah so supporting as a surprise ezezo mutongere supportinga endorsements akwenda kuranganitwa atukoneho inamba zitu ziruho asigara sofa nimpamya TikTok tumukuya musente nyinji imwe nimubaho mutadu you have any other business tuje tukwagira business omwo business no baburiyo konka jashaye kinyewe nkabire kare nyire kinyo ni planning omisha next year ninza kuba nyine cyamanza kuba nikibanjura nene kinde cyamane kimwe no TikTok no manya hari aho nabikibona banywano banje abici bakakunywana yeah man no fan tukuzika wapi iwe chakara munywano kandi wabici storage nye cyabishinyowe ndio mushija ino mukazi no mukazi ewa iyo fereze chance tija chance izanyizika hwayo muramuse wano mudemu wanje nakora musiya izina tindargana. All right, thanks for watching me. Aitwa tandisha nyina TikTokers Arozale na Aziz Mbeyazini ze DJ Serebo Mbarara. Kanchi ngonda kubamanyisa nkaba TikTokers. Twine omugasho gutwa kubasa kuta society yitu. We can make an influence nkaba boda nkaba tobejesa okuba kubasa kwekuma bakareka kushambana batajwire ki kapira. Mwene nebindi byone bitakubasa gukora. On 2nd June to be my birthday and we are planning to do an impact in our society. So imwe nkaba TikTokers tone timukubasa kupuraninga timukubasa kuhabura society yitu rumu na munonga abantu bitu ba boda you invited to do that. Yeah, we shall come. Kandi numbasa kumobilizing through your channels. Yeah. Ocho tukochi sibura bakuturebane bigambo byamuhe. Abakutureba mpana muno kusinga abana bantunga mo nimba kunda munonga nabikibanje wone yimuru mu Uganda yona nimba kunda munonga mwe bare kunkunda mu Uganda daddy kora feni nkutwara. Yo nyoni sibura just kanda musi abantu banje abari za Dubai takibona abasize kunyesiga ba Trimax bakirabo bahiba abasa payzi mwena nabaramusya. That's enough na nabantu banje bo muri Mbarara na Western Uganda at large. Kana nyindu kusibura ninda musabwe muri kora Ankole Media TV you can come kandi kinde kinkwenda kubibiraho odyoko ryo mweshongozi you can come o copywriting ninga shofune copyright ya music yawe etandike kushashura iwe chira Ankole Media ningo tere die muswaga honarebo omunyarwampara then achikorereho music yawe etandike kufuna sente mureke gukora music reka gukora content ukashange ryaho nibajerebera busha iwe noija bajikutera sites zikushashura zero different not only YouTube na nendijo yona etora akore tuchira Ankole Media offices hajuru kwa gopraza wano kika tax park and Mbeyazini ZJ of Savage ninga shasumani wadge nyuma ya kamera. I sign out for now mukama na akora tarara. Selecta, kuluta ninga hale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.